He tukinga nui anō ka tua e nei rā whakatā ki Waenga i a Hāmoa me Fiji. Ko tahi te kanohi Māori o ia kapa, ko Deacon Manu te kāpene o Fiji, ko tā Sisa Lavea te topatahi mo Hāmoa. I haere atua Irena Smith ki te kite, he pēhia nei te tautoko mora aua me araua kapa. Ko Hāmoa te tuatahi ki te whakamātautau i te pai pakanga. I waho i ngā kēti kuari te kē a tupu mai awa. I came all the way from Australia to here to Pasakam. But if they lose or they win, I'm still happy. Kei rarua ta Sisa Lavea, haurua Hāmoa, haurua Ngapuhi, i te rama whakawā, mo tōna tākaro koretake, i te rā wiki. I think it's the Māori, but that's why he's, I think it's the Māori buddies. That's why he's a bit off. No. It's because he never let the ball out. He just hold himself. He just think that he can do it. He can do it. He can't do it in run over 4 or 5 minutes. Pass the ball around. Let the ball go. Nā whai anō ki haia i whakaingoa tia ki roto i te kapa Hāmoa i te rānei. Feel sorry for me. Everyone's dogging on them now. Sad. Ia Deacon Manu o Taranaki te mahi nui ki te arahi tōna tira kia whai wāhi anō rātau ki ngā whiringa whaiti. Me te whakapono o tēnei kai tautoko o Fiji, ka tutuki ngā wawata. We're proud to have him. We would, so that calls the Maoris to come and support us. So to all you Maoris out there, please come and support us. Think of Deacon, think of Fiji. He pērā rawa te nui o tēnei tākaro mō ngā iwi o Fiji me Hāmoa, ka kī katoa tēnei papatākaro o Eden, e ngā umere o ngā kai tautoko ono te kau mano no ngā whenua e rua. Yeah, who would have thought 60,000 people would pack a stadium between these two traditional foes? But, you know, a big venue like this, Eden Park, Fiji, Samoa, heck of a big game. Hei te haurua i te toru karaka i te rātapu, te tākaro. Irena Smith, te karere.